Zing Daifim hun kan lo thleng le ta a lel ma chuani kan ni a Zing Daifim clear tu Zonet chung kwate che bai ve kule voin hi October ni ret sang hi somni pali thole ni nia voin hi Indian Air Force Day voisom kwa pani na nia kumina Indian Air Force Day thu pui chu Bharatiya Vayu Sena Saksham Sashat or Atmanirbhar potent powerful and self-reliant ti ani kumsang zakwa somthum pani October ni ret khan Indian Air Force hi Westland Wapiti thlo na pali lek na Indian chan ania tuna chuan Khovela Air Force lian ber pathum na ni in Wikipedia chuan tar lang Indian Air Force te hian Khovela indo thlo na changkang berber Rafale te Sukhoi 30 MKI te Mirage 2000 le MiG-29 te an nei ba ka jet fighter thlok chunga atui thun saktu IL-78 mid-air refueling aircraft te AWACS thlo na changkang takte helicopter lama po Apache attack helicopter le India in ama kut koya asiam light combat helicopter Prachan te aneya IAF Day somkwa pani na lomnan vo inhian Marina Beach Chennai ya thlo na somruk pali mangin air show ro puhinei anido nani chanchin thari lo ngai thlang u nimin chonu khan Mizoram Governor Pu Indra Sena Reddy nalu chuan Raj Bhavana Solid Waste Management Center tuirel enkol tu Sarkar Department shang ho tu te koma hein komna hian Health Secretary Pisang Chinza UDNPA Secretary Pulamil Soma Pachuaw Municipal Commissioner Pu Joseph H. Laramsang Aizol DC Pulashat Pui Engineer Aizol Smart City CEO Pu Silal Swangkima Mizoram Pollution Control Board Member Secretary Pu Silal Duomale Thoktudangte Antelani Governor Pu Indra Sena Reddy nalu chuan mason na kongzo tur chuan mani din mun sha chian masak apoi mo thu soin Aizol hi kho pui fai taka siam tur chuan abol hlo song bol na mun din mun sha chian apoi mo thu tar langa chumi tur chuan thok tu ten antlo tam achul thu asoi Governor chuan Solid Waste Management Center tuirel chu Aizol le chevel khoshang shang ta na fai na konga mason na thlen tu ani ngei theinan achunga omsa bol hlo song bol na kho shang te na thok theya siam apoi mo thu soya mipuin so zoka anman changkai theinan ain call to department shang te an tho ho chat apoi mo thu soibok he chutkhom na hian Solid Waste Management Center tuirela Biomedical Waste Management Center kalpui dan turte vermicompost unit omzenei zoka kalpui dan turte le khotlang shwai tu te kaltlanga chung ko tina bol lo thliar shan inzetina kalpui dan turte soi ho ani Solid Waste Management Center tuirel hi UDNPA Department noya sibmiu malak na NERCCDIP malak na mga sakni in kumsang ni sompakwa khan honania kumsang hi somni pani khan AMC kuta hlan ani AMC atarlan danin SWMC a hian Aizol khopui chunga bolhlo sakhatte pathiani ti lo kartlua na phurlua songbol shinania hemi tur hian AMC chuan thoktu somthum panga arwai ani Nitin garbage truck za somkwa velten bolhlo tons za sompakwa point pali pani velzet SWMC tuirela hian an chungkhom china hengzinga ton somriat pakwa point bial pakwa hi bolhlo choithei ni in adang ton somthum point pathum chu bolhlo choithei lo ani hengte hi songbol nitin dry waste ton pasari point pakwa pariat vel hi mannun le thei turin AMC pompui scrap dealer som pakhatte hne na shal chinania wet waste te hi mechanical compost plant mangin kumin marsh thla changkhan leicha chantir zel ani pok ani Nimin Khan MJ General Headquarters Board Sain Serchi Press Club Seminar on Cybercrime Board Sainia BL2 MLA Pulel Duoma Chief Minister ni Bok Chuan na Telpui MJ hian Seminar on Cybercrime hi district na kalpuyan tuma an nga na hun BL2 MLA apiang te chu Telpui turin an so mani Pulel Duoma chuan IT lama mason na chu changkai lain he mason na hi miswal te puin an lo mang changkai vezela internet kaltlanga inbum na atam a apung zele moti mai turin a oma heng swal na laka himtlanan mi puiten achin an shia tangaya journalist ten azir hona an bwa sei chu lom omati thu soin journalist te zara mi puite po in zau taka an lo shiat abe seidon ani ati Chief Minister chuan cybercrime big boy puitu tur cybercrime police station chu me ni somni sanghi somni pani kan Mizoram Sarkarin adin ti soin din ani kum hian case za somnga pariat zialu ngalania
nikum kumsang hi somni pathum khan case somsari panile kumin kum kalmeka case somthum pathum zialu to ani atia film khur tura mi puite zirtir wara poimo ang pokin visualte dap chwale shem konga thoktu danking ko tu po inbua sai so angaya technology danglam chhozela visualte hi a thei chin china fin khal an ngaya ni ati namdang ten ramhla achanga mi ron bum an tum chu enge mo chena a hria thiam thei viawa mani nampui le chen omte bum tuma lo buai ve ngar an om ani chuan sim turin a som ani seminar hi MJA General Headquarters President Pusil Rambua se chuan a kai shwaya Serchip District MJA President Pusil Mingluwa chuan inlom na thu suin MJA General Headquarters General Secretary Pukezo Thanparale Serchip District MJA Secretary Puti Biak Cham Lian ten report an pea Uzonun sanga additional SP CID crime chuan zirtir na ape ani MJA General Headquarters hian district ina hetiang seminar hi kalpui atum ani Nimintlaya Central YMA Committee Room NGO Coordination Committee Chukhom chuan Myanmar rama zo na thlak unaw te inkara har satna chungchang Manipur zo na thlak te tho honu chungchang le Mizoram Sarkarin tu naya oil man ati san chungchang ten ngai tua Myanmar zo na thlak ten in unaw na chale zwal an nei theinan poshang shang shwai tu te kom ni se in lungrwal na chatak tak an nei theinan kong zon pui ni se antia Manipur zo na thlak nam shang shang te in puar khom na tura pol din zo United Kalzel dan tur chungchang ngai tu in hunrem chang masabira zo United shwai tu te kom ni se antibok oil man chungchanga August ni somthum sang hi somni palia Mizoram Sarkar thu chhoin asoi anga Mizoram chunga petrol le diesel shal chwa changa chia ati punchu apunna asan lutuka wangle Mizoram mipuide dan phurit lian tak ania wangin Mizoram Sarkar ati hiam le tura ngen na siam ni se antia hemhalang na kalpui ni chung chuan engpol ma in mipuide ngong thei zonga malari lo turin NGO Coordination Committee chuan angien ani antibok Aizawl Smart City Limited Bultumin Nimin Khan making Aizawl livable and safety city ti thupuya mangin Government Aizawl College Mualpuya National Symposium on Vision Aizawl City after 20 years buat senia UDNPA Minister Puke Sabdanga chuan khwalian ni in symposium hi ahong Puke Sabdanga chuan Aizawl khapui chu khapui naupang tak alani thu soin kong shang mason na tura tam leya apoi mober chu mitin ten anrel rupot manga ma anso na nga yani ati Puke Sabdanga chuan college zirlai ten voina anril rupot mangle omdan chuan komsom ni nuwa Aizawl khapui omdan tur ashil thui hle don ti soin college zirlai no pangti chuan an fa te tan Aizawl khapui chu chedna tlak le himani do nem ti ngai tuana chang an shiata an mazon chawa theitop chua ma an lak ve chul le ani atia zirlai no pangte chu na zong tu ni lawa na siam tu ni tumjok tura cha in rin omna le thorim na in lotlin na shin chuak china sakhwana te lo lotlin na ero chuan chapo na shin chuaka an tlu chethuai chin ti soin pathian china ne na an kawa mo phro na tla chu huai takle chel taka ma chon zel turin zirlai no pangte chu acha bokani he program hi session thuma chenni in a hon na ba ka technical session 1 le chuwa te chenania Session khatna hi Dr. Lemil Somakhyang te HOD Department of Political Science chuan kai shwain Government Aizawl College Principal Pulel Biak Zwalan inlom na thua soi nuwa Aizawl Smart City Limited CEO Pusi Silil Swangki Matsuan tuna changa kumsom ni lola tura Aizawl khapuin harsat na to theitur shang shang te tar lang Technical session khatna hian PowerPoint presentation mangin ASCUTP Project Coordinator pu HVL Zarzo Engan Vision for Urban Mobility UDNPA Joint Director pu Enjula Shwayan Vision for Infrastructure in Aizawl after 20 years AMC Joint Commissioner Pulal Rimbuata Kulayin Urban Local Governance after 20 years in Aizawl le Professor Benjamin L. Saitluanga MZTwin Vision for Aizawl Livable City after 20 years ti thupuite mangin kalkhom tenzir tira Technical Session 3 hi Nizandar Sari Khan online ani bok ani Pachunga University College chuan Library Week mangin Nimin Khan ahon na hun an manga Mizoram University Vice Chancellor Professor Dipakar Chandra Dika chuan khwalian ni na manpuya Professor Vanil Chona MZU Finance Officer chu khwal sa omani Library Week hon na hun hi PUC Central Library a inkhom toite neya manania heta hian PUC Library a lekhabu singruk sangthum zathi somriat pasari a umme thule
a mek thule nitin mi zali somthum pasar ivelin tlozia ang ani thote report ani inkhom hi college vice principal Dr. MZ Kyangte inakai shwaya Dr. Lelthan Moi Silo assistant librarian in report hi ape ani report a hian radio frequency identification technology mangin lekhabu hole pekir turtan athok tu te tibwai lawa khol manga lak chwale pekir le thei ani thute competitive exam atana changkai turbik lekhabu da khom na siamani thute middle lekhabu bik engimozat da ani thute AICS Academy of Integrated Christian Studies nen lekhabu in ho chom thei tura thutlung nei ani thule e-resources shang chor changkai thei ani thute tarlan ani PUC Principal Professor H. Tanzaran in Lomna Tuasoya, Kwalian Professor Dibakar Chandra Deka Chuan, Library Poimonale Lutna Asoya, Kwalza Professor Vanel Tsonapo in Tu Asoi, PUC Library Week Sung Hian, PUC Seminar Hola, Book Fair and Display of Rare Collections Neitel Ania, Professor Dibakar Chandra Deka Hian Ahong Ngalani. Lekhabu zuar tu shangshangin lekhabu anzor baka MZU Central Library le Mizoram State Archives ten lekhabu le thuziak mutur omzen zen lote en thei turin an chop chuaka hei baka hian October ni kwa mizo ziak tu shatlo le zirlai te inkom na hun meet the authors ne ani ang competition shangshang painting photography reels making bookmark design batch lepel pin design te library week pual hian huai hot me kanibok library week hi October ni so ma kharna hun man ani ang khopui khoi ti thoveng lozo nga sarkarin mun arwang mandana aizol mathlir pol chuan mala in ruamandan ti danglam ani don State Bank of India main branch bul Assam Rifles quarter guard epa Mahatma Gandhi lim da chinachu UDNPA department in mipui chol hadam theina tura siam danglamin brick manga abang hung vek antum nia shatania khopui kongdunga sarkar ram khohoi nuam le thoveng zo nga siam ani lozel chu chhati lovin aizol mathlir pol hian UDNPA minister buke sabdang hnena andu danan thlena minister wahman ne in nimin khan he pol shwai tu tele UDNPA lamin an en ho aizol mathlir pol hian brick rem chin ti hiama concrete achung nei turpo thia lea fencing ti san chu andu dan ani ti thlenin UDNPA engineer lamte chuan thil ti thei tho ani thu in an changa an in saka coffee shop da an tumpo amun ma achepa wangin da lo thei ni se ti chu pomtlan ani bok helai muna Mahatma Gandhi lim da chin chu siam chat ani chung hian pa chungi University College campus college venga dari ania PUC lam hian Gandhi lim hi omzui zel se andu awangin sarkar chuan Miniko Green Park ka da tur Gandhi lim dang asiam tira dat heya peifel ani to nia thudon ani aizol mathlir pol hian mun hlui hum halba ka aizol khopui chu hun lo omzel tura mishing tana chena nuam le hadam ani zel theinan kongshang shangin ma anna chin ani Voina district headquarters shangshanga khochin tu weather.com in tarlan danin Voinhian aizol district a khulum lai berin celsius degree somni pariatanianga khovo lai berin celsius degree somni ani ang lungleya somni pasari som pakwa siaha somni pasari som pariat longklai somni pariat somni champhai somni panga som paruk serchip somni pasari som pakwa kolusip somni pariat somni pakhat mamit somni pariat somni saitwal somni panga som pasari nathial somni pakwa somni pakhat khozol somni paruk som pariat Tenianga Voinhian Ruasur Thena Serchi Paza Som Ruk Pakhat Aizola Za Somnga Pali Kozola Za Somnga Pathum Kolusi Paza Somnga Pani Champhaya Za Somnga Pakhat Siaha Za Somnga Lungleya Za Somli Pakwa Mamita Za Somli Pakwa Longklaya Za Somli Pakwa Saitwala Za Somli Pariat Nathiala Za Somli Pariat Ruasur Thena Omni in weather.com Chonatar Langani Fakno Hunilaw Manglokang Famika soft and comfort Patsy ilaw na siya advetuem. Patsy may tiyatin tlatin harsat na kanto chin chok zang khai dura uluk takadwana ni. Famika Patsy anemin man anwame mema ahi pul cha in lig asyam velaw may kaka taklebol asyam velawani. Tin hadam takapmanani theinan say siyang duangin nitin mildura asyam chwa ani.
Femika pat silaw mang vela ithil tin apyanga hadam na le injin tok na apenge yangche. Distributor in Mizoram, TS Enterprise. Ni zung nat na laka ivun a himem. Evian judge san care hian ivun san barn turle boruak bollo mai di bol thei laka avengang che. Skin whitening ani ngal bo. No, they don't really care what you're going through. So you gotta show them, baby. You gotta show them the real you. You gotta give them what you got. No, don't let them see what you're not, 'cause you are strong. You are wise. Ni zung vun ti chetu tur aven ba ka than na sa a om velo. Evian judge san care nen ni man nuam le. Baby, 'cause Evian nobody's ni perfect, darling. But no, there's nobody in the world. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hian local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan lau ko mu don senya. Service station zangklung tak Punsong Airport rota oma. Tata genuine spare parts kan ko ngal boke. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. KT Enterprise ramhlun nota hian TV, fridge, washing machine, microwave oven, air conditioner le deep freezer company sang online pricing kan zuar ta e direct kan chani wangin atloma company brand warranty om fekani boke din sofa te ta thulom om kanom thlen le chu hei hin mani ti chiat ni lo kum khat thasom pani chungam han tlak lawa chiat chuan atharin kan thleng sak thei bok district som pakata chin lung chuak zofa te u tlom si thasi in tan kan chop chuak ke kan bungrua te installment in kan pe theya zuar chhom du kan pui thei reng bok India Aluminium Company hunle changtlung anupam aluminium kan kolboka tukver frame partition le aluminium hanasi reng a chuan anupam aluminium hi anin ti mu mek bok KT Enterprise online store ramhlun note phone number 943615 2557 Tilaw ngai thlang o tukina aizo khapui chunga police station tele aizo ponam district headquarters tina police station te kan bekim theya tang som paruk omin meichia pakhata tela tang te chu family case tantir panga ru kai hnoyaman panga zuro ye inswal boy wanga man pathum tol tha case remand pani le aru kami uital sakwanga man pakhat ten nia ani zonin family case tantir hi tang zinga tamber zinga antel le ani kan biak chin police station songpali le outpost pakhat zinga tang omlo na police station pariata om Bongkon police station atang mi pabathum le meichia pakhat kolin mi pazinga pahni te hi ruk wanga manania mi pazinga pakhat le meichia pakhat zok te hi namdang nu pa kumsang ni som pasaria an ompui that tu pu le remand ania an ompui thi chungcha nga hian april ni ruk sang ni som pasaria thu boy zaluni in jharkhand ta zukman ania 2 october ni sang ni som ni pali khan aizoi ron thlen pui ni in thu le zofia mek zelani lunglei police station atang pathum kolin family case tantir pahni le rugrorin helman pakhat ten nia longklai police station a zuruya kholaya inswal boy wangaman pathuman kola saitol police station a family case tantir pathum an kola vaivakon police station a rugrug wangaman pakhat kolin champhai police station a rugrurin helman pakhat an kola khozol police station a aruka mi uital sak wangaman pakhat an kola uisa hi alu le ake che mu let ani Nimina aizola traffic rules board siya manza chu hilar panga ania poisa choitir za thi cheng sang sari ani voini aizola mi malle sarkar lir thei number pathum le palia top te tlan lo ni ania LMV taxi le chu hilar taxi e te tlan lo ni ani bok hospital report nimin tlaidar thuma changa tukin dar sari thlengin civil hospital
Civil Hospital Aizol Casualty Emergency Case Zapariat and Neya, Mithi Pakhat and Neya, Emergency Case Tamber, Pumna Khosikle Luakani, Emergency Case Zing Ahian and Midzat Pariat and Neya, Hospital Dangachanga Refer Pakwa Umin Admit Ngai Si Kumum Lovang Hospital Dangaton Palruk and Road traffic accident Vanga Liam Nei Palizing a Rutliak Panian Oma, Zeswal na Dang Vanga Rutliak Pani Ombokin, Uise Patuman Oma, Emergency and Labor Room Animin Zing Darsari Achanga Tukin Darsari in Card Sungin, Now Piang Som Pakatan Oma, Metia Pangale Mi Paparukni in Nele Tour, Pariat and Nombok. Sinot Hospital Dutlang Casualty Animin Tlaya Changa Tukin Darsari Tlingin, Emergency Case Som Tuman Neya, Som Pasari Admit and Nia Mithi and Neilava, Emergency Case Tamber Pumnale Khosik Ane. General Warta Kumruak Claim and Neya, New Cabin Le Pipui Inate Cabin Fulin, Kumruk Omna ICO Full Bok, Lomno Warta Now Piang Palian Oma, Metia Panile Mi Papanini in, Voin Lamanatora Base Parukan Ombok. ZMC State Referral Hospital Falcona Nimin Tlaidar Tum Achanga Tukin Darsari in Card Sungin, Emergency Case Somni Pangan Neya, Mithi Pakatan Neya Now Piang Palian Ne Boka, Emergency Case Tamber, Zu Avanga Tin Chalo Ane. Aizol Kapuitunga Private Hospital kan biak chinte zinga Aizol Hospital Mithi Pakhatle Now Piang Patnian Neya Cabin Le ICU Full in General Khumruak Neya Elarim Hospital Mithi Pakhatle Now Piang Pakhatan Neya Cabin Full in General Khumruak Pakhat Neya ICU Khumruak Neibok Ebenezer Medical Center Now Piang Pathuman Neya Kuman Fula Greenwood Hospital Ate Nazareth Hospital Ramnun North Ate Care Hospital Le City Hospital Ate Cabin Full in General Khumruak Neya Adventist Hospital, BN Hospital, Alpha Hospital, Trinity Hospital, Le Agape Multi-Speciality Hospital, Ate, Cabin Le General Kumruak and Neihlom. Heti hian nimin tlaya changa tukin darsari tlenga Aizol Khopui chung damdoin shang le ZMC State Referral Hospital Falcona Mithi kan sha theizat pali Now Piang kan sha theizat somni panga nia nimin tlaya changa tukin darsari tlenga Aizol Hospital lian dewa Emergency Case Tamber Pumna le Khosik ane. Power Report State Law Dispatch Center Changa Thukan Dondani Nimin Lamakol Petha kan mantam lai ber nimin tlaidar nga le chanve kan manzat megawatt za somthum pani point pali parugania kan mantlem lai ber nimin Zing Darli le chanve kan manzat megawatt somli pali point paruk panga ani kan mantam lai ber megawatt za somthum pani point pali paruka hian Central Sector Tuirel Hydel Project ka changa mu megawatt somnga pasari point pakwa pasari te State Sector Serlui B Small Hydel Project siam chwa megawatt thumte Kolbem Small Hydel Project siam chwa megawatt ni point pathum bialte Kaut Labung Small Hydel Project siam chwa megawatt khat point paruk pakhatte Maicham 1 Small Hydel Project siam chwa megawatt khatte Maicham 2 Small Hydel Project siam chwa megawatt khatte Teirei Small Hydel Project siam chwa kilowatt zalite Tuipui Small Hydel Project siam chwa kilowatt zanile Lungvel Solar Plant siam chwa kilowatt za somsari te tela Heng Power siam chwa te hian siam chwa tam lai berle siam chwa tlem lai ber cheu cho rwalani Power Supply kan mucha load shedding siam anilavani LPG le POL report Nisari thlasom sanghi somni palizing dar kwale niriat thlasom sanghi somni palizing dar ruk in card sunga Borkhola samachanga LPG lo load supply che gate wiring ten report te Suak chungi den aizo cylinder zaruk somli pariat biakungi gas aizo cylinder zaruk somli pariat Zothan inden aizo cylinder zathum somli pahni MNB inden aizo cylinder zathum somli pahni Southern gas lunglei cylinder zakwa somsari pariat LTM inden tuipang cylinder zathum somli pahni tenia POL report nisari thlasom sanghi somni pali chunga wiring te oil depot changa lot pek tele direct cargo hatia changa lot la nisari thlasom sanghi somni pali chunga wiring te supply check gate and report te High Speed Diesel Zangedan Brothers Filling Station Aizol Trip Cut Lelbiak Lena Filling Station Aizol Trip Cut Kelangak Lena Filling Station Aizol Trip Cut Lelboy Filling Station Aizol Lerwakima Filling Station Aizol Lelthanzawa Filling Station Aizol SL Silo Filling Station Aizol Keri Filling Station Aizol Tan Trip Cut Show Jerama Filling Station Siaha Trip Ni Tiroma Filling Station Sampai Trip Ni Mizofet Filling Station Varing Te Trip Cut Mizofet Filling Station Kolosip, ATS Filling Station Kolosip, Hillros Filling Station Zolnuam, Trauma Filling Station Seling Ngopa Filling Station Ngopa, ZNS Filling Station Sampai, Esther Filling Station Sailulak, L&T Filling Station Melriat, PB Lazuitanga Filling Station Sertip, Mizofet Filling Station Nathial, Jeddas Filling Station Lunglei, T-Way Filling Station Lunglei, SPC Filling Station Tuipang Tantrip Khatchewania,
Motor Spirit Mizofet filling station Aizol trip ni Kelang ngak dena filling station Aizol trip ni Aizol bypass filling station Aizol Lalthanzawa filling station Aizol tan trip ni Cheu Zangen Brothers filling station Aizol trip khat Mizofet filling station Miniko Aizol Hava filling station Aizol Lalboy filling station Aizol Lalruat Kima filling station Aizol Mingmoy filling station Aizol Shadzoli filling station Aizol Kedi filling station Aizol Transport Department filling station Aizol tan trip khat Cheu Chwama filling station selling trip ni Mizofet filling station Vaireng Tele Ramhuna filling station Bilkotlir tan trip ni Cheu ATS filling station Kolusip trip khat Dongliana filling station Serkhan LD filling station Puilo Ngopa filling station Ngopa LTM filling station Khozol LNT filling station Melriat Arlel Lura filling station Tenzol Mizofet filling station Nathial Mizofet filling station Lunglei Jeddas filling station Lunglei Kesianglinga filling station Lunglei T-Way filling station Lunglei Mizofet filling station Lunglei Longklai Efro Chwama filling station Longklai Lino filling station Bungklang South Le Jerama filling station Siahatan trip khat chawani Mizoram ko shanti in pum khat na joint committee chuan and chairman synod moderator Reverend R Vanil nga ka hovin nimin khan Aizol press club press conference an neya Mizoram chunga ko chan shangte tho ho na le rongbol tlan na tur Council of Charges in Mizoram din ani don ti an puanga tun October ni somni pasari pathian ni chuma in khoma mission veng biak ina honani ang Mizoram ko shanti in pum khat na joint committee chuan CCM puala ro rel in khom masabir chu mission veng presbyterian ko shan biak ina Tun thani somni paruk inrini chundar sop mani le chanvia nei ani tur thule hemi pual hian inrini zan pathiani chuma chunu le zana pathian biak in khom nei ani tur thu an soya Council of Charges in Mizoram hi October ni somni pasari pathiani chuma in khoma Mizoram Synod Moderator Reverend R Vanil nga ka chuan hongin pathian hne na ahlan do na CCM a hian BCM General Secretary Reverend Dr. Arlel biak le na chu chairman ani ang Kaushan Shwai tukal khom te hian CCM din ani chantar langin Kaushan shang te an chin dan in angle lungrual na achanga tho ho na nei tum ani antia thurin le chin dan lama anin anlo na te chu da cha in Mizorama mimal nun khotlang le sarkar thlenga in rel bol na ti mason konga Kaushan ten ma an lak theina turin in pum khat na chu kalpui tum ani ti an soi Tundin muna Council of Charges in Mizoram hian Mizoram Sunga Kaushan Pariat Mizoram Presbyterian Kaushan Mizoram Baptist Kaushan Evangelical Church of Maryland Lairam Iswa Krista Baptist Kaushan Evangelical Free Church of India Iswa Krista Kaushan Independent Church of India le Wesleyan Methodist Church of Mizoram te antela Kaushan Paul dang la tel vel te po tel turin an so mani CCM hian October ni somni pariat khian office honan tuma office atan hian Synod Conference Center chu an mangphot don ani Nimin chonu khan Art and Culture Minister pu sil soivunga chu hovin Igel Club Conference Hall chapchar kut mandan chungchanga inron khom na le soihona consultation meeting buat sayani Art and Culture Minister chuan mipuinga event tak chapchar kut chu hlotling taka man alo ni to chin thua soya tuna inron khom na chuan kut lo man to dante achaloveti emo hlotling loveti na lam ani lo thu minister chuan soin hlotling taka kut an lo man to chin chu huamzau zo ka mason belzel theina au memti a inron khom na chu buat sei ani thua soya minister chuan namzia rang culture le tradition vonnun konga te ma asona achan zel na konga te mipui atam theang ber tel se andu awanga inron khom na buat sei ani thuan soya chapchar kut mandana namkal phung le zia rang hum him chungin zoi zoya khovel mu tura chop chua chu ril ruwa se andu thuan soya hein ron khom na hian Art and Culture Secretary Florence Zotwang pui chuan kalkhom telom na thua soya consultation meeting a hian sarkar department chen khatle pol shang ayole mimal zombik te kalkhomin chapchar kut manto dan le manzel dan turata na Art and Culture Department din abuat sai zona le chana te mangin rotna shang te nei ania puwane itluanga chan mari aizol zo moderator ani Kati zong katukin na Zing Daifim hun kat man theite ni a Zonet Cable TV Pvt zawai ni manwa vekule